mo inalaan. Eu falo só para salvar, de forma mais mamãe faria, mas a mãe não sabe o que não tem mais uma vez. Mas lá vai na mão de tele, se eu lá vai para o outro, ele faria essa mão no final tarde. Mas eu te faço a lupa, para mano outro sei por mão, mas lá não mamãe, ele vai mais assim. Ele está numa, eu falo, eu não vou longe na linha da tua sociedade, mas não me ensina nessa. Belum pakai untuk nama orang yang di pasar lama. Jadi yang soal masuk pasar siapa mereka ia, mana boleh antara bena, yang final so masuk na bena fatino. Jadi lagi ini masuk fala di Samoa cares, boleh Samoa apa. Boleh ni campaign na fala di bawah pena salah no ia masih tuanai. Final itu boleh mana nanti no. Ya inicio vai até agora na bena fatino antes na bena ya jadi lau lele ya tu ina tu ko ila mano ile ulenga man paso mai fo in para belo tiute man fa ya ta ani ala to vai na ta so fatino ya tu ina tu la mano ala so ya na lepa so ya ta bi ya o ya le o sa ino ele mai no mas na ka fo bi Sini au tua le mai na ko le au na whakaunga le mai na o na ia le au whaunga le mai si au whakaunga ma au wala I titi le ti se whaunga na I tunu si tata watu o nei mai na whatui na le wafi na fitu I mata ita ina na nga leo mai te leo o mata whaioi o nga leo na whaatino I ita wala mai nei so soni na koloketi e ita le na wani koloketi o lalo nei mai nga na ia koloketi e tui na tuai so soni mai si ana o me whaunga ina leo mai si ana le nga o tatu so light project o tui na tui tui e luma fio ama so soni whaunga mai na I fuanga lo whaunga ina tangata si tatu o tunu I lalo fo e nei mai nga o lo ia ni koloketi lo whaatino ina I whaunga ina I si mai si ana mai o tauta mani mala au se tu lo ia e whaunga ina ia o tauta o manu whaunga ina I maua I like si ola o biogas e iso ni o awhio anga o iso ni whaunga o whaiona whaatu ina I ni koloketi o naumata ina ni tāna ina nei whaiona maua mai sa kesi na maa e ua ina mai ni ka ni prasa o na whaunga ina mausia ina ta mawha o na whaunga pe o na iai ia I le mototele se ngā whaipe na iai mai sala lo o nei fo inisi ma whaunga fo te ni o mai o whaatu mai ni koloketi ko ni iai palauri ia o le naumata ina lava mai nei na ia so o atu si tatu atu I koloketi tu ina atu ai le au nanga nei o whaunga whaunga ina I ni tauta I ngā si a mai I ke si ola ia o le naumata ina fo ni vaenga na ia le whaunga ina le au me te tia e titi le ti se whaunga ina I o le energy efficient appliances tata mai fui a ni mai teni ia tatu tata lai foi le te lo so soani mai tatu ai mai fa ko fai na mai ia ia fa mai fa mai foi ia sa isi se tu lo o air conditions ia na na tena ni mai ia se la ni sa mo lo ia ia fa ilo ma pe vali e fitu ma ia o appliances ia o appliances ia ko equipment ia ila titi se e fa e mo ia fa mai na ia mai ia mo tatu so manga ia ni sina o koloketi lo tsa fai fo tatu vai ma ina ia mo vai ona feso swani campaign na tana lo mo tu patisi ai sa mo alo fo ina ia tatu I mo fa mai tatu de sisi ia tatu mo fo ia ma ni ma si fa fo de ona ia ma si ama mai la sa big so vai e mo tatu mai na tu na tu spa tana na tu sola lo sala le ofisa o
nesse susuani tulanga whautalanga, nesse langa i tatu whanau au mai, nesse po isu numa fio aholo fia i roa tele, nei maanga tau marisi ang whakuru, ni komolea nosu talatu au i rito te po yasi mai, ngai moa mo fia la, whawhale mo tolu, i tatu kuru, i roa e no mata ni tangata, ai mani mo ni o mo tito, ni whanau, tai. Just in the official law, for some time, to Sabo, over Malaysia, some factory, and Japan. Or Onama, to the official facilitated. I tell that in a quality, the saddle, but in the later to tell Factalang, Tau Wasuma, Tau Whapaitai, o Whakaina Fuia, Wenga, Tau Susuinga, Pasai Nisi, Kalpala, Papamai, Wenga Taide, Ia o Susuinga, o Whakatino, Whapanda, o Naina Swasa, Ia Manisio Wenga Awhiaile, Whamtaranga, o Whakatau i le Pikuia o le Whafuro Sonu, o le Near by Chow, or Violent nearby Chow, or Patmina, Wing, Ilano, Tulafon, Sapas, the Wafi, Sumatas, or the Tulafon, or Namapa, the Tonosan, the Mausi Tassino, Tassino, Tadun Fama, the Tokino Marble, or the Fire on Faucios Tulafon. Fatum official leva attack or le mawinga fa vai tau e le se mawinga e mawhai o na whamarina e mwhai whatingoina na o va attack e na uia le na mga musua pa anga na tue masan a te inga o official o le ina whaalabilanga e tutu whakusei le matai leo isi tō tino mo tanga mawinga maro le ngafa ma le tuina atu o le sosoani mua o le sosoani lawe a i te tu wai whaalabilabi whaateta inga le official tanga mawinga fumu o le tanga mawinga o leo leo i manisi o tanga mawinga i na mea i fwoi ma tō tino tuma oti pe o le polisi mumu i manisi o waena o tau la ila ia mawinga whawa i tau tuina atu whaamtalanga o kito i sili o na moi sao ia mai ia isi awala mapi. Pei on tātou iene nei vai tau sui fuanga o tātou ia o le mapu le ketureni mai po le awhi o sa mua sui ngā onga le tau. A tātou tui tō ngā atu tua nei masina o te atu. Ia le sa awhi e se wā inga o ki no fuanga le fo. Whale mālo o tui ngānu whawhati mo o sa le masani ai. Wa ha'i mai lama no le sitia o no le swatai. Ia mai ula mai na lofi ai ia vaenga i o le talawhatai. O le o nanga whawai tau o whatino ina mo tangata lau tele po le papu fokasa. O lo whatino ina fo i mo nei o tātou tangata i le whaunga ina sani o whaiwhaiwa, i mai rātou o whinasa o wāi o wasa, i mo atu wasa. Ia o iai fo i mato o na o whaatino ina mo manuenga i mua lea. Whaatata inga o wā lele o mwhai o na tula wei lele i whane o i tato o whise whane. Ia o iai fo tato o whenga luenga. O ngā wina whaamtara o na whisotai lele pairati. Ia o na mwhai leo na whaanga le pairati. Ia i fua i eni tū o le
o le malai tūlau e lima i io pe take off pe o ese nei o nisina o maruenga pe o sina whakupuna o maruenga o tau whai te tātou vāenga wa ai tau e tūnatu. Ai ne au fi ai te no koro ke tia tātou te ngā rukui ai o loo waifu i sui o tātou ofisa i ne kako campaign ko i whātino nui tua o le papa aina mai anu tāna kuenga ma le vaenga le vaitau o le a le sao ma le anga vaa o i tangata o whātino ina ngā kuenga ai a le māla mo lama o tātou tangata o lātou o loo whātatau tonu iai ia whamtalanga nei e sea o ngā o loo tātou whaatino ina fo nei le ofisa i a maruenga whaatino i whaatatau i mafuide i a tsunami i a tātou maumamu tō mai tau o loo whailawanga tūna atu i a tātou whamtalanga le ngata i telefoni whewea i a tātou penga tawhaila i a mese tātou social media ko tātou Facebook o le watu i hawa whamatala o le taimina wai te kua mafui ia o taimina watu ai i a whamatala ia o au nanga nei sa le mwhai whatino i nei reisis kutau sa ngā rak mwhai unga whatino i nei taimina ia mai eri na no ta inga rutanga wenga ia whaatuku pēr ma whatino i nei pēr isi au nanga i le mwhai whatino ia ma whaalele ia atiti na wenga o le whatino i Maina wa tak o se whakapura atu mea o maruenga o le whatinoina e le furi waenga o le tātou i tāna wenga. Ia e tue whatalo whātuire o ia mani maru whakonganga o tātou o tunu ia i se waenga o mai e nere whasalo i o wau mō whanua ki o sine pouli ia o le vaenga o wamatua tō tele nisi e se whapeo vaenga o wamatua o i lalo le tanga vaenga o whatuanga ia e sa lei wa tausanga o mawai ia o lea o nanga sa i lalo le tāwhai oi o tanga vaenga o whatuanga whainga whaiwa pitai na ua Oi ilo foi fia o fuanga pega whaawai an maa loo di ua whema lima ia ona ki ina atu lea o whata ua vaenga o wamatua o se puna oa o le tamau aina ia o le puna oa le tamkole o le natura ia rena tu ina atu ina lo tanga o puna o whanatura ma le tisa manga ia o le vaenga o wamatua o loo lima taitaina i tula fono o le tulafono ngā luenga tau o mutua lua utasi e ua atoa nei o masiku tau sanga o whamausia ma whatinga e tulafono le vanga o mutua o le tasi lea vaenga ito i sini o na te lei ki tono le tanga luenga o kuna o whanatura ma si se manga o na winga o le whamtalanga o te lei la winga luenga e o lolo fo i se leni anu tanga luenga o loo whaatupe ina ia mai o le vaenga ni o wamatua e au fia umale atunu o iei ona ofisa iei le ofisa i a sau o waipouli i mea sa iei lea umatua i koi lea waipouli polisi o waipouli ia o maota e au tafo o malai valeli sa vai ia i ni bolu o iei le ofisa i Wailima iei le ofisa i Tutunginga ia whaatea mana ofisa o tu o mātou ngā rua e tua i nei ia o ngā luenga lamba le vaenga o wamatua e tilo polisini au tu ia pūlea ngā whatauni maina pūna oa le wamatua tele i lātou e pie i le whatau o tele lea o nanga ono le manatu o nisi o tele wamatua ma tele la au sa mo pita isu ngā lata mai nei o lo ia i whamomonga mo li poti do afas uwha ua whaititia o tātou wamatua i 2%. O lea ua e ai ia fuafuanga al malo ia e te tau ona si tia le o nanga.
i le ngata i ngaluenga masani o whaatino o le atina o ngaluenga tau wamatua ia ia whaia ni o kalami ia au mai ene lango le atu e toi te tō ina o tātou wamatua ia e ala le le fisosoani e le malo taimi nei ua whaatino ai fisosoani e le ngata i whaasawa no mawhioanga o le au whai whaatoanga ia whapea foi ma tātou whara tonga tumo oti o lātou umalawa e a fia tō ina o la au i lātou pōkalami ia o lo whapea nao o na whapaanga mani tāna renga mani vāenga o tua o le pāanga tō tino foi e le vāenga o tua mani tāna renga o le tāna renga o whatoanga wa hui tele o tātou wamatua ia o lo whatoa ina o na o ngā renga tau whatoanga peta e lima whai o le tā whia tātou whatoanga o na o tua e so i fu mani o tātou tangata i ngata e fu tau mawha ia e whapea foi se mau e tau tuai no ma inga mai ka sia peta wa iai le pōkalami e whata wai ia tātou whatoanga whewhiloi i le ngata i le tuto ina o la awa whatoanga ia mana ia tātou la au tuto le wamatua tēnei tātou pōkalami o lo whata wai ai fua lava le fuafuanga a le nui o le ainga o le tumalo i le mafua anga e alai o na whaatino le tuto ina au pe tuto mo whamanianga i unai tuto mo le whaasau o le ngata i whale ma tātou mo whaanga fo i e maua ia o nanga whale ngā tura o lo tua i e soifua o le tātou atunu tai pei o no whaanga ako vai ia o nisi foi o no whaanga o lo o whaamoe moe ia e whaile ma sui o wamatua ma o le tātou ola whale ngā tura ia i longa tamao a ino o iai e iai le mātou i te kalame o lo whaanga solo nei o toi toi no wamatua ia ma whata ua ma lango ai ia le mtatia le tanga ruenga ma le malo e toi to ina la o 2 milion i te tomo le ono tafsama e e le wha moe o le vaenga lona tolu le nei ia e whaatino e le nei tūlanga o le vaenga mo sa to i nai tasi miliona la au lona 2 miliona la au ia nei wa tātou i le vaenga lona tolu o le toi to ina o 2 miliona la au to ia i te tomo le ono tafsama o ono lua i le pali o le whamoe moe o le nei pōkalami e whamoe moe i nuu mawhio anga wā fo e o lātou e pūlea le tele o lau whanua o Samoa ia o ro iai fo i o tātou wamatua whata ua fo i lalo nei pōkalami ia le tango whai e fo ia ma whai titia le awhianga mai no la au ma mea o la fo ia whaafua e wā o le tele o le awhianga fo i o tātou wamatua ia awhia mai i la au whaafua o le tasi foi a nanga o lalo i nei vaenga i o tātou lau whanua mai la loa ia e whapena ko na ngā lue whaatasi manu mawhi o anga o lo iai nei kuna oa ia o ngā e whasosoani ia wa o nei no fuanga o lo umpai o na maua ai nisi o nanga tāu maua li soi fuo mani o tātou numa i o anga ai ni ngata i leo o tātou ngata ia o se au te lenga leo le vaenga o matua ia ai ai nisi a kalanga i fia mo mi ai i ai matu vaenga i ia sau o iai matu vaenga i maota o iai matu vaenga i pouli o i nei polu o iai tūtoninga ma vai lima a e mo mia te tamai la au o i nao o iai matu whare la au o whawhailele ai ia tamai la au o le wamatua ia umara tātou pōkalanga whaanga solo i toi toi no wamatua o le au ma fa mo o nei fale la au ia mo ni tamai la au ma los ia ma le soifua malolo ia e fai ona ola ma ola i tua i tātou lau whanua ia o to wai e fua foi le la au ia i le vae mo le au nanga po le lau whanua i to wai mo fui tātou la au ia mo le ngata i fale ia pe amo mia i tātou whanua ia o se au te renga leo vaenga o le au nanga vaenga o wamatua e le lano le tāra me kuna o whanatua marisisio mama ia so i fua whaatai Thank you.
Ya, pasado fatu e maunuma e tula le aso o e te salanua tata ia le mai o whanua mai e tanga kuena o le sini atu ma le tama le moi foi o le nei maenga o le atai tu na le lei ma le kule ai na le lei na whatau mai no e whaungai no whanua mai le hele o Samoa le mesela mai whanua mai o ia e ono ia maenga o vai nei le nei na maenga o le maenga le stala whanua ia whape whina le stala no whanua ia e ana ia tutona ia I mato maenga le stala no whanua o le maenga o le isi o whanua Samoa ia isi maenga o le maenga o isi o whanua le Maro ia o le maenga o le fuafuaina tau o whanua ma aseta Maro ia o le isi maenga o le maenga o atina ema ia o le land development o nga tau ia o lo ngafa ma le tunatu le o perita o le ino o le leone ia so se le eno Samoa e whatasi la ma maenga o le komisi whawhautua sa o le o whanua Samoa ia I le whaunga ina wharisi o totono o le nei vaenga ia o lo iei foi ia le ia komiti I taitasi ia o lo ngafa ma le whatino ina foi ma le o le o whanua le atunu le o le komiti whatino e le ele ia o lo iei foi ma le komisi susueina pule o whanua tasi la ma le komiti fufuaina tau whanua ia o nanga na o lo mwhai o na tuna tue le foi vaena o foi na tuai o la tautua I le umano le atu na tuai lava se manauia se sosuakia sumai tala mai au o loa le ofisa ma tanga ia mo se sosuani ma le na wharoa tai Patanga atu I tatou atunu o mai mua ma whaafonga mai ia I so se tu o Samoa ia tu sai foi na le whatatanuanga ia o nanga foi a le tana wena o ro ni moa o fia so I tamahii si osi o a o le sui ia o le vaenga o nafa ia o le whaafoina o ngā ruenga tauta I totono Samoa for the waste management and pollution control. O ngā ruenga whaatino o le matou vaenga o le mataitaina lea I le tulafono o le whaafuenga o ngā ruenga tauta ua fesfulu. E lua ia vaenga o lo vaivaina ai whaatulanga ai whaatino o le matou o kunanga. O le vaenga o le solid waste management o le vaenga lea o lo nafa ma le mataituina ma le vaia lea o taota foi lea e au mai ainga o taota ia o aso whaisoo maisi o taota ia whalapisi pe ono tō matauina o vaia lea ma le mataituina o maruenga whaatino I le tatou landfill o le mofuanga o la fua ia I o taota ia la fua I whaasoli tu la fono ia ma le vaenga o le chemical and hazardous waste vaenga leo lo vaia ia tulanga fo I o tatou o taota matautia ia o taota o vai la ona o taota matautia ia ne ifsilingia ia o au taota e ani la vaenga lea ia matavale ia o taota ia o e-waste electrical and electronic waste ia I telefoni ia to cameras ia laptops ia vaenga umala pakena taota ia e tāro taota matatia ia o taota ia vai la au ona ia e peon silafia ia vai la au ia whaamaina ia I whanaua oma I totono o lato potu suesue ko labs ia whapea foi ia suauru ia nanisi la ko vai la au e le mawhai una la fo ia I tono Samoa ia peon silafia o se tasi lea o nanga
e vāwala lata ia rona so tanga ma le campaign e pe ona whaalau I loa o le Samoa alofa. Ona la o le aunanga le nei a le lei ona mata I tuina le vaaia le lei o tātou wata. Ia po la pisi foi I lona ngangana whawhaiofia po le ngangana wasa uma. Ia ua te le foi le a whaina o tātou siusi o mama. Ai mai soi fua malolo I no tangata. E au fia I tono nei foi au nanga ia le tulanga leo le mata I tuina o le sunu ina o la pisi. Ia po ota. Ia pe ona sila fia a susunu. Ia o le asu lea wai ia e a fia ai. Ia le tātou siusi o mama e a fia ai ni ea. Ia a fia ai foi ia li osomi. Ia e tele foi le a whaina o tātou tangata pe au nato mana vaina. O Yesu e na saintisi awa o le manatu lea pe a tele whaalau I loa vaenga ia le manatu wao. Na e tātou tua a foi pe o se tu foi lea wa masani ei lato. Aso ia o se sunu o taota pe a whaamamai o tātou lau whanua pe a whaatoa ia ele mo whaatoanga. Ia peitai ona o leo wa iai ia le pota marimana malama ko lei mai tau. Ia ngawai loa I ei lea whaina o se o mama. Ia marisoi malu loina pe a sunu ina o taota. Pe amatai tuina I rungo o le tātou Facebook page anu tanga bunga. O leo so atu lava ia mātou whatatanoanga ma whaalau I loa foi. I le tūlanga leo o le au nanga o le au ina mai o tātou ota I rungo o pata la pisi. Ia o lea e tamawhai e ngā rue whaatasi ai e le ngata anu tanga luenga. O le karate leo lo tātou whaatino ina le au nanga. Ia e mese foi o le mimado le atu. Ona e mata I tuina e le o le leile whaatino ma foi le o le teo manu ina o la pisi po ota ia matu I runga o whata la pisi ia awalu na au ina mai. O le vai aso te leina mato mata ina ai ia se tasi fo I o wha la pisi tele lava I ngā tai o mune nuku ia I runga o tātou tani ngāru. Ia ono tūlanga leo le uma foi leo na tau mawha ia ma tongi ia le la pisi. Ai le wha o ngā ina te tau ia a tātou kālone e pe o mo na tu I vai I tasi te tono le taulanga. Ia mo tu ina ai o tātou ota. Ia e tele whawhita au le whatinongo le o nanga. Ia ai tamu whai lava ia le mesi. Ia tātou maua ia se simsi o mama. Ia meisa o tātou wālu lofa ia Samoa. E pe ona ia ia pukalani whaalau loa le nei aso. O ai tauna mua na e alofa oe lava ia te oe. E alofa ia te oe tele whaotauta. Ia o alofa foi le namalo sauna ia Samoa. Ia e te umaru o malafua I nei a tātou ota. O le manui o Samoa. Ai ni vaenga I mana o nia ai le mātou sosoani. Ia I whai ona wala awatu le mātou telefoni o lua valutasi. O le mātou ofisa ia o loo I tawhai ngata I taimi nei. Ia o loo inofuanga lea nga ia tu ia lori lapisi e lafua I le lapisi. Ia o mātou rai pito ai luma le ofisa. I whai foi ona e su atu. Ia pia e fia mana malama atili nisi foi o vaenga. Ma whawhita au le loo tu lak mai I whatinoma le nei o nanga. Ia peso tai mai foi le mbeli ale tanga ruenga. Ia o mawhai aina ia le wa tātou whewtuma ina. Ia matana whai atu ai ina le wha. Ia le tātou nanga. Ia tele lava Samoa ma wha mai. Tua. Ia
sanga bena whaasino kono mana i ni Samoa. O whatawa i ni Samoa mai masua mai. Ona tawa tele sofa manuia ona soifua sinai. O tangata o tere la tulu. O le pulele i o swama, au nana e manu ki puia o whanga e au i swama. O nisini i tau. Pino mau whakawhakaina tono tato halfway for the development of Samoa. Ua oha male suri matau sama o avea beale Union Europa o le tato European Union ka ana kuswane niwa e los. O le tula kono o lima teta ina le niwa ega o le tato wash sector plan. O le sini atu. O le whaamatino ina le tuli na atu swana i mama. Sama le whaapea whaapea ka moe ina mo le mamalo le atu. Whaapea sama le o le whaapino le maila kuari. O se fua manuia manmano lo ina Samoa. Ia ilalo le nei tula kono. E ei tato vai na mo tau unga mo unia e omu. Ma tato paanga lue e na bere sanga luenga manuia pero ina matina ese. Tato Ministry of Works. Ilalo vai na lea la tato le Puma, le Asset Management Division. Ilalo tato sanitation. Ia polisiva e man sanga luenga se Puma no Romania. Tato drinking water quality sector. Leva ai nai ia motinua e pera tato suenga i Zamaikwa. Ia motinua se la paseni le quality tato mai o tuinatsu. Ia lisin sanga luenga tuinatsu haitai. Atina e urma sutai. Ulenga pera o ina nominated por tato Land Transport Authority. Tato Alabai o tato Languages Sakata e Pia. Ia ole siva ai no le ulenga tangata tapawa e mai papa por tato Samo Tourism Authority. Alale kausi ina tato Garden Toilet Tilo. Ole ulenga suavai por tato Samo Authority. Kapiare para tato suavai so Samoa. Society Pulse Mungu ia alesere asosi para Samoa. Ia ai mas se por tato mtanga venga puna ofa na tiona se so mama. Ina vai hanya puna wata suavai por tato Water Resource Division. Tato Waste Management and Pollution Control. Ia na tato vai no le Renewable Energy Division. Ia ole si po ia project sa papiona fati no le vai no tato Rainwater Harvesting Tanks por tato Tanibal. Ia amese tato Biogas Systems no tato kiosks. Polisi po yo omnang papiona fati no le vai no otio tato School Awareness Campaigns. Sa papiona fati tato para minori tato polisi sa la vai Rosale Otea ia o whaamo noi whaawau mo polisi ni Samoa o polisi nei Polu, sorry. Ia masu na fo ia ai ni si whawhesiri ia so mai tana mai au tato kolo tasi i le tasi building ia mono whaawau whawhai. Climate change policy and planning in the environmental scientific and research. But terminei o vaso o rena pasina la vai o le fama por nega fama bomba na ina fatin mai e blogeti ilado vai na le object por fama le session na online. Terminei o ta rena kasi blogeti o le cycle do na malu e o man do entana rena man pa e se foi o
mawhioanga ma tātou tumāne tua. O nei kui vaenga lo o waia ma tui matai tuina whātua i ngā tātou whawhanga a limau me o ngā asia e tātou wape suma ma o tātou simplans. O vaenga la lea lo o tau sa idea mai a tātou se he whātua nai te le whawhanga me lo whamawina i e whawhanga. E pēr tāte na ina e lo mawhioanga. Nisi o kalame lo whamawina i e whawhanga la ki aidea o tātou titia malama o mawhioanga i suna maa ni tau. O le ipuia leo a tātou matai whāne mai i sisi e tai. O le whātunuina o ki awala e au ki aita nganu nisi o vaena whakena. O lo nganu e fo i nei vaenga i le tu whatusia leo tausanga i tu inatu isi a tātou whaanga na bea e sisi o mga haskipa o le spread. I angata i leo le whaatu whatusia leo report i tu inatu whaamaro o la manu o lo o whamawina suinga maa le ana taupori e na chukusi. O le taimi nei o lo whaatanu a ina tu la o to whahaupi a le tana renga tawala tu nei vai a ima te ta ina iana na renga ni kana. Taimi nei la o lo o le lo ina nei tu na o le kapusa o le lo isivi. Na asa taimi o umoa te whaasoa tu le manu na tu wako i sola tu pia a whani vai na me whai uto i lo ina a le tu ina atu whakaneta ma kanene. Lo vai foi na sua nia tu ni vai na te so espera fana na onga tu na mai tu ni tana venga e anda se foi mai na fata se me miste ale o le atu o vale tu fata se so espera so nia ele tu na tu o kalani na tal sanga i tatu pa angai fafu na ia tu na mai se ni pati ni na le te o tatu na lue mo o ko ni te ni e talia tu e na mai ana tau ia na fa lava fa tai. Good afternoon to everyone. My name is Malia Pisi. I am so unfortunate my ACO is not here, so I'm the acting ACO for the Disaster Management Division under the MNRE. Apologies in advance. My Samoan is not really that perfect, so I'll keep to English for this event. The Disaster Management Office, as already mentioned, is a division under the MNRE. There are 4 sections in the Disaster Management Division. There is the Disaster Management, there is Disaster Risk Reduction, and there's also Community Disaster Preparedness section. And we just recently welcomed on board our new section, which is the Emergency Radio Network and Communication section. So DMO's core role is we are the focal points for all disaster risk management activities in Samoa. In a disaster, there are four phases in a disaster. There's preparedness, there is a prevention, there is response, and there's recovery. So all activities that we carry out to minimize or reduce the risk and manage disasters in Samoa, PMO is the focal point. Our core, unique to the PMO, other than compared to the divisions of MNRE, our core role during emergency response is that we coordinate emergency response at the national level. Once that there's a declaration of disaster or proclamation of emergency, our core role change and we shift to response, and NEOC is activated. So we are the one who man and ensure that the NEOC
is functional and operational. We are also the secretary for the Disaster Advisory Committee, which consists of CEOs, general managers, from ministries, government ministries, NGOs, private sector, as well as village level. In the work of the DMO, each section has their own target audience. For example, with the disaster management section, our target audience is all members of DAC, which are government ministries, NGOs, and some of the SOEs. Yes, so our core role is assist these agencies with developing of disaster and emergency response plans. And we work very closely. To link this to today's event, we work closely with the Waste Management Division on developing a national response plan for waste management in Samoa. So that's what the disaster management section focuses on. We focus on the agencies, we focus on the schools and businesses and NGOs in strengthening all these activities throughout the whole 4 phases. The community section, they focus on the village communities with the same activities, targeting to develop village response plans, establish village response teams. The whole idea is that they are being trained technically. We work together with technical agencies such as FESA, Red Cross, MOH, amongst others. EDRA as well as amongst others. So the whole idea is that we train the communities, establish response teams. So when disaster happens, there is no time. The distance will for us to respond from the main from Apia. It's a bit far. So the whole idea is that we establish the village response teams. When a tsunami, for example, happens, this team, they respond in search and rescue, emergency shelter management, and all that. Give us time to respond on time. The emergency communication radio network section, the focus is on our emergency radio network. There are core members in this network, emergency service providers especially, and also our siren system. All our early warning system, our emergency siren system is activated, is housed at NEOC and activated by DMO. So those are the four sections of the disaster management division. Different from us from 911. Of course, we have an emergency number that is operational, but difference is that it's only from 9 to 7. The 911 is of course 24 hours. NEOC is only activated if there is a declaration or a proclamation. And we respond not only to natural disasters, but also to other sort of disasters, just like COVID, measles, and cyclones, tsunami, of course. So we do not, most of the time, some people call us for small events, but we do not respond for any sort unless there is a national declaration. I guess that's it from our division.
mama whamaro me mawhapale e se fo i maro se fo la relay me walu se tatou tuno whai e ma ua mai ia ia ni whaalau i doa tanga kona nei teina le aso o le vaenga muli le nei e loia o whai uma i ngā ruenga uma le vaenga ni koto mai atu o le vaenga nei e whakoe ina i ngā ruenga le vaenga maoti o le siso mama o le Environment Sector Coordination Division ia bere tā ua ia tasi ko ili nei vaenga maoti whatu ina le malo ia atua i eili se furu wha vaenga maoti o ngā tinae o le vaenga maoti le nei siso mama e lena o ntanga luenga o puna o whanatura man sisio manga i lalo. E au fia i fōi, ia maisi fōi ngā luenga, isi mta ngā luenga le malo, o whaanga o whaalaku potonga tū maoti, o le vaenga isinisi, mese fōi, o whaanga fōi mai me tato le region, e au fia ai le vaenga spread, ia mai lato mana e me se vai o tato pa anga to tino ia ki so so mai pafo atu mai pafo ia ole o vai nga uma ia o pa nga uma ia tato vai mo tini se so anga ole na venga vai nga nei ia e lima taita ina e le tato fofua nga atu mo ana nga luna te ta ole Environment Sector Plan ia olo o ia e taiti nei ole au lava male autu ia e mawhai ona maua le pāleni lea o ati na e mawhatau li maina o le whaonga ina o tātou puna o whanatura ia maua fōi le malolo ina le lei o tātou puna o ia whanatura ina i mawhai ona whaonga pēa e le ngata i o tātou wai taune ia au tātou whanau o tō walo ia malibu manai ia ole o ngā luenga lana matou vaenga ia ole matai tuina lea o le whaatinonga o ngā luenga uma lai tutonu o le fuafua ka atu lea ia e au kia uma ia la pena o taua ia ngā luenga e pēa na whaailoa atu e isi vaenga ia le matua vaenga ia le tanga luenga ia e whaani vaenga te te leo lo ia i lalo lea fuafua ka atu mua ia whaalelea ma whaatu mawina lelelei o le sesio manga whanatura ia ko le natural environment e au fia ai lai lalo ia puna oa nei o suawai o le puna oa wau matua o ele ia ai meseo le ola whanatura o mani mala au ia ele ngata i nunga whunga ele a o sami fot ia e au fia ai fo ina ia ma le lamu sua le vaenga le ia i ta ue o le technical services ia ia whaamamonga ia tau i ele vaenga o whanua o whafanua ia ma mea umana o le vaenga lona lua ia e silo lea ia fuafua le lei ma fo ina le lei tula ma le tatou sesio manga kausia built environment ia e au fia ai lai lalo ia le whaakoeina le lei o tauta la fuae ia e pēia na so se tuai ngā tauta e pēia na whaailoa atu e kisoso ia e au fia i lalo i atina e fuafua le lei ina ia whaititia a fianga o atina e ia le sisiumanga ia maluna tonu ia au fia lalo na taituina o le tulanga o tatou vai la fuae o le sanitation o le vaengalona tonu le ia mawhai ana tali atu ia whianga o swingo i tau ma whalaplapi matu ia ia e pēia na kawhia i lalo le vaenga le whakoina ngā ruenga tali toi swingo i tau o le vaenga le matai tuina whalawelave matu ia whanatura ia o ia i koi lalo ia le vaenga le matai tuina le tau ia o le vaenga koi le matai tuina le li ola o le atmosphere o le tatou o sone ai mai se o susu e ngai papa ma ia ma le munmuli o le ia i lalo i ma le vaenga lea ia i le malusianga whakowina o nisia o wala e mawhaina whaatino e tau e whaititia ai a whianga o le swing o le tau ia ma le vaenga munmuli lea ia o le ia i le matou vaenga e whakoina ia ngā ruenga vaenga o te lea mai se
o le lango lea i le komiti whaakoe ia mo le vaenga maoti atu le nei po le steering committee lea le Marine sector. O le mātou vena o tāua, o le mātou tiu te autuana, o le matai tuina, ma tuli loa, ia mauti noa e ausia ia matatia, vena fuafua ina, i tutono le fuafua ma autu lea o ngā gwenga. Awa a mawhai na ausia matatia ia ua mawhai fo ia na ausia isi matatia te tele pito i tonu le vaenga i se sio manga ma swingo le tau lai tu tonu o le taiala autu o le atina au le atunu o le pathway for the development of Samoa pe na pata atia ia le tatou malo a ausia la ia mata atia ia o rono winga o te le koe da panoa la o tau na ausia isi mata atia ia pata atia mai mo le atina ai o le lalolaki for sustainable development goals ia i va e pito i tonu i vaenga e se o tatou sisio manga. Mai o le ngā ruenga lani nā le mātou e pito i tonu le mātou vaenga. O le pau lea sa mātou whaakulanga a pia maua nisi matalanga pia marana māti. Ia e mau mātou le whunga whale pito ai lana le tati. Ia i potu le sa i le kuma. Ia lawa ia ia mātou vaenga i nā mo nisi whamatalanga. O lo whaalawa lava, ia le nei aso. Pensai mo sila fia la tele la vai na mano na tuno na nei kalame. Ia e ono masino lo ati nai o lo rana nei kalame mo na mano lo tele la tuno sa ke nai so se sanata mai la vere na tua se o titi i lo na altu e pa ke na lo e pa ta sima o sa mo se maluia ma se sa mo na fata ni mai na. Ia e nei kalame mo mai ona fata o so nei ko whanga whataoto ne ko kalame ia na talk show ia career days e tēne ko e whanga solo te ko kalame tanga buena ia matake na i whana wa oma e ta pueres le hoa masila ia wa lava vai mai a una tato mato e fantasia e consesio mama someone in move para mandia ia te tono e o sea no ta mole nei tinanto ko ile tato au pasara lau ia pe i ke si ko ni vai na ko i ia mai no ati la ia i mai na tato sala after ela mo atu ia after ela mo sa manino nei vai no resto eu se ia tra pedizio que você famta no vai o que são com isso a ane meu sama aí eu sabia que é bem da Samoa não somos Samoa que essa é uma foi ele que bem para com ia pastai no fasi ole piona i upa manea sole Samoa que por Samoa lo que se hace lo por cada no fasi na sana buena ia mo mamá lo tele la tele ole ana Samoa la vai no tanto mo asociação mama Matsamofi, Manilei, Mose Samoa, Mandia. Ia ole e porque no pailo e por kala na tanga me ole ai se teme fa solo tu le tu le oma ia manu. Pero fa solo me no ma sino ko banga na vai. Pero na pailo e se ko yo la persona me kama na so na fatina. Fatita e mo tu la ma fatia ko illa pisi. Mata fa yo fa ta se ta ole fa mai no ta to. No e ona sila fia e ko ia tato malo servisi malanga mai fato ia mai ia tato na bena pe fata si fa mama e foi ele fono lomo mana e ko ia tai want to know ia pe se tasila vai ta lomo mana e na mana te ko kana ia tato se ngai pe fata si sa mo mama mata mo fie ko le ai ia ora no tai kana mana esse meu tudo uma folha foi tempo ia pena sila firma ma foi na pailo e se foi se tá vai no
so tala ko ima sa tuina ka sa o le na yene la kisile na kala pia ni wa ta sila ba na tige na ba ya fa kita le so ye ta ko o nga i men kwenta na le ina na ko ai man le sa ta na sia pe ta i pe na fa ai no anti o le mama sa mo ta so ma le na ke fantastic. Ia, a whaila o Samoa rofa, Samoa ke. So, si te tuara e leo pisina o hano. Vahana e lista lai whanua. Sina fo sama, o me sini fo lewa mai la fo sama. E se aile whaila lista lai si whanua lai tau i salasi. A wala e lista lai si whanua e lista lai nei si whanua. Whambai o whanua lai tutongi, ana whambai e kule whale no. Ana tutongi o lai, tutongi raro i tula furu. Whanua o bia sa wako. E whaila e whamiri no mai mula 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 mula. Ia whanua lai tō tongi ai tangata i o sanasi. E reo mawhai o whatikiu e nā tō i tangata na. Se wana nā wa au mai e whanua i tō i tangata na. Whakua whairo lagi i whatikiu. Ana i tangata rai le stara i o sanasi. A o le taituara e le stara i laro le tangata na. Le Samoa Land Corporation. Ai le whaina le stara whanua ai nā lau whatau motu. I le taura nā whatau tau suri maa. O le pampai e le mwhai e lau tō i tangata. Nōna le stara. Sina na mata kuia e se atu la ufia mo la ture o ta yele falcona mai que oficial do sini o ta kule na que foi ya no na foi na foi to se ole foi na lista amole ma ta usava no tudo ale fonto ala e se ole foi o mo na o tanga te lista no mo le lista ai le foi na lista ai se ole fisili la ai se ala na tali ai tu per to vino fonmo ya ole ne to wala ma foi no tu na tu le fisel ko sini e se i mo pesa la to fonto ne ko sai ma ta ya foi la ina to tu atu se tali manino le tanga bueno fa ma ya basta ya volto que el peino Samoa. Como lo como podemos más usar que no lo como ya para piorar a mais que é em fica Samoa o apelo foi que esse parte da cara de teatro a vai no boleto ya para lo que tem no capsi ona ele awai mai le visi yang lang vai no chino ya ele visi ole vai na le o fasao masih so ai na no tali ba be atu ia o ia fu forma ele vai e ia tulang ai au na dia mo ne ia family ne ele ngate tuina ia no tanto ia ona ele vem o fifo na au mai ia pepe lo tau pai ma ele fisu ia ina le o tau fofo e mai le pepe ia ave isi manu le o tele ata to a vole to e mo ko tuina ia ai pena o pauio o atu e mamaina o atu moto Samoa ai o ie fo o lo nganu e komiti nganu e fai uma fei o ina ia ma wala tau mo dia ma tala que a mai ka pa mai na tula fono ma loi mo ia mole pa ti no le tula ale na fa lo pa sta Aí eu não fiz o seu para o ana psique que isso no mas a vida é ser para se bisa na primeira tuba fono a vida aí não para mal se tu lá no dizer que vai na para aí ele tá aí o dia porque nessa mulher ela vai ter aí se não vinga ele isso mas ele para mal se tu lá fono aí de fato foi na mais que tu viu boleh nama boleh ini pasal mana tapi sekarang macam tu bina tak bina ia juga dia kena juga atau kau intuisi nak tu boleh suggesting aja apa dia pasal mana boleh tu boleh ia boleh tak bisa ele oleh saya yang normal untuk nak tu boleh
ta ofi loa leo whainga ele tai motolo kio. Malo lau whaftai no si, whenata atua malo si no si. Ai, ia tau whaitai. O leo ko whamarusia tato tu la whono. O lo malue e le ofisa whaatasi e whanmasuna o le ofisa o le lo ia mutanga luenga. Ia le vaenga le ere enforcement. E ngā lue tau whai whamarusia ia vaenga e waia ia tono tu la whono. Mo le sila fia. Ona la ele in maua le leia ia oe lea e tiaria le la pisi. Mafuanga na o ingae ui mai ia ngā luenga ale mtanga luenga. O te tēnā tato nā pisi le tia e le tari ngālo ma tono tauranga. O leo ko ready pai pai. Ai awha pe reporti mai tono mtanga luenga po e sako mai ale ata oe le na tia ia le la pisi o tangata lea. E mawhai ona mōria i tono tu la whono. Mo le sila fia foi la a mōria tono tu la whono. E iai le process. E whaatino ai le whape mōria e au mai noa ia na mōria. No le ave tūru ma whamasnonga. Ia e iai whaatatara noanga, e iai ale process, le legal process, ale mtanga luenga, e whaatino whangai. Ia mauti noa ua lava mōna mau. E mawhai e ona mōria tangata lea i le tūna whono. O tono le tauranga. Ia ona la to te lea ia tangata lea tunu lea e whewa iai, no whaamaina, ma mia mio ai, o lunga i tani ngānu. O le tele o teimi e whaatau, tai tangata i lunga tani ngānu. O teimi o lea fiafi, o teimi o le bō, foi lea i tawhaonga ma waenga papena. Ia ele mawhaina, ia seironga e iai tele tatou tupe, ma installe o tatou cameras, foi e lunga tani ngānu. Ia e puele lea ia tangata ia. Ai, o le waenga o le eta mawhai, ia le mtanga luenga e pisa-pisa e peo le eta wamana, ia le ufurea. Ina ia taulongo pea ia tātou tangata. Ina ia mwhai o tātou ngā lue whātasi, awa o le aunga tongu ale so ta i tātou Samoa kea, Samoa alofa. A e alofa ia Samoa, a e alofa ia te oe. E ta tau ona umana e tau sani, ona te uri leile ono ngā pisi, e ea ka kou beans, wa o le si whawhita uri lea leo nga whamamutanga luenga, a e sila le bean lea tui i ngā turitani ngā lea pea e a haia. O le intakun. E whalianga, e iai ia beans ua susunu. E iai beans ia i oi malai whatu, ua susunu a tatou beans. Ai o ka alone la ia, lea o ngā tonu ala i ta whaonga ia, pia mona tau sami na whaonga lea. Ai o le mātau ia i tama luna, e tia ia le la pisi i au tafa o le ka alone, ia po o tua fo i o le ka alone. So o vaina lea e tau mawhai ina ia tau longo, e tupu whatu o tua e tau longo. Ai a whaila ele eis whatu atua, no ringa ele o la ngona le tangata le tau longo. Ia ai o le tau mwhai tau te ngā lua whatasi. Ina ia manuia ia le tatu si o manga. A tele le la pisi o me mua e mata ngā i le sila. Ia ona whia mea ila ia le e tai whao ma vaena papena. Ia ma fia ai le ea leo o tatu mana vai. Ia ma tatu mana. Tai la? Agus tu tarsanga i o le tangaronga le so ni mai la tu me pua to surveillance camera le tau pa e mo ai manga le foi le viola de la boa del sotto no yo ga le se mai lo yo no te se la to le con casi o de la piscina di tafinata o la ta wa le no fai le to na tira de la piscina po to pa una tu a tu poi si con la ta pena in ta Ia whaftai mo whafsiri te lei ia o lea wa aia nga iai ia le mutanga luenga ia e iai foi ia conditions e taona ngā lulu e mo le toi wa aia o seisi no fuanga e whaamaria e ina uma wa aia o seisi o manga e pei kua na whaasoa ia le wa aia o le whupau matua le wa aia o ele ia mai si uma wa aia nga ai o le taimi lei ia o lo wa aia le mutanga luenga Tai? e tarila ka fisi ka mo le tarila ka fisi ka ko mo fisi Pero kung so tayo kung tangarong ano safe so ni bela to surveillance camera i papita. Ya, eu whamawina ma ole a whatana noa fo i sungai malu. Ia pe mo whaila la to me poe ata i e nuna winga e tauna ngā luen me poe ata e lusu wha 24/7. Taimi uma wae e taimi hola me poe ata e le tangata e fui taimi o tangata te totasi. Ai whamawina ia ngā. Kama mole na le meta wa tole o fa kita o ni na ba dia o le ba ano mole na ba dia to la la no si ni e fa te na si ale
o le whawhitauli ua le ngā e pisi o le whaanapisi o tau whai o tau mawhai ngā tanga e kuipuli si o si o nanga. Wai o le sili a ia wai meao. Se ane wa e se pinangalo ina ia whaatino ia fōi whaatino mai me se ia fōi whaala i ua whamumu. Sila malama i whaate o le whatu Sa ina hama muli, papuia. Papuia mai. Tulang alam mo yun ang sila na hindi nila kong so patino na sa pokalan sa mga o sa pagmanat po sa pang ay mo sila kaya lang sa mga umala ay amat sila ang pokalan ng isi sa kiraba ang wala isi po matapag ng isi sa sana na naaro ang pipin so sa buwan mandiya sa buwan mga sa sa mga mandiya yung tulang alam na sa iwan papsi hindi na pati ang patino oleh pokalan ng pagmanat para normal Le fiona of mangia ni mo sila wa su de kale wa tunga no fa sistema society no fa sa vi se wa de tu te tu ta lo ma de fa sa wi no le ma me tu o ni ya hu ya ni lu e fa sa ni ele te fa pende fa sa wi ma le ma ma e se futuro pe mo se la tu familia no de wa tu fa sa wi na wa e ubita sa na fa sa Kalau kau kai mana tu orang yang ia lu ngan lu fantasi tangan bagaimana paang oleh banyak cili ia olo baba ai boleh faham dia boleh orang nang fanatura leo fai on mau menino fong itu isso tu mania orang terata kalau orang pe mau bersuabai o ngai pe fatai ngone sa no ia man Chelo ta tu tau langa ia pia man tu tau langa. O loko o mai suabai i le fio anga le o mangiani. Ia pa pena hui le parisanga tau kisi. O lo fai na mo per suabai. O le no ta ingana no tanga langa ia fa sao ia puna o. Leo lo mau ai no fai no fa wa ni o na wa fa le tonu ta to ko tua. Wa fa ina ia no fa ma ko mai. Ia male ke fai ona fa o ina le o nanga lea ai o tamo fai na vale ma o ma tanga lu esa ini sia wala e ma fai ana ona mo ni tulanga le pe ona esa no tanga vai ini fa mo yang tau sile awa o nga lu e ia ko kala ni fo fala to mai fa fu pa nga malo o lu fo soani mai tau fa no ta tu si mana ia na por kala te uma o lo tau fai pe fatino tu langa le o se de fatta o fa per tani o payment for ecosystem services o ma o fa bua nei ma ismail wa fai na fu initiati na ya no ma fi o no o era fa sao a le tau fai na se na lo na fu de na ia ma fai o na offset la una buena o no lo na ia fa wa si si o mama o ila de o ma ia ta ia sa ini sesuatu yang mau ini faham. Acara nu wa ia la tu fasau tapi o fato. Ia la tu fasau. Fale anu. O nu wa ia wa o fina ngano man dia mautas. Wa la tu si fia foi de ta o nei fasau ile atu. Dia na o man fati no ia la tu fasau. O wa ia fa tu fasau ma ro ia. Pita yo lo tau foi fala tele adi tu ile atu. Wala tu o mia lo fa wala tu ya ia kuna one ya awase man bio ta tu mana fa lo o ye na se tu so ta i vole me fia mama ni de la tu fa sa le fa no mai wa no a me fa ti no fa sa le no se no
Ia ole whapanga lea le mtanga mangiangi ma le whaktonga leo whasao samu. Ai o ngaluenga whatino mo leo na ngalue ma le tanga luenga. Sa ere por kalamea lea o le soswani mo mai whaktonga koe leo le Green Climate Fund. O le mana ngalue mtanga luenga ma le whionga mangiangi. Whawhainga luenga i a tangata mangiangi. E o wana tue ta pue ma tu tō i a lato lo whanua. Sao ngā sia ona mo mawina ni o ngā luenga ia. Ia, o le mo atu nei le maenga le o le whasao si seo maka. Ina ita mo whai e whalau tele ma whataua. Ina la tō whapaanga le. A tōnu e wheso soani la tō e sa ili nisi se le. E wheso soani i mo le mu. Ia o le la tō fui lea sao i lalo la tō whawai ma la tō mta whai oi. Ia, ia whasao pio tātou ti seo maka i tōnu o tātou o tunu. We all know we are more one first year for the time or we are whatever. We are want to tell you it's got to be what's new, anything new, especially in the Japan. Or yeah, in a room of the other in Fayomo or Malubi, a silver as a ministry, a silver with a relevant to my example. Because of the home of your profile, your home. Ia ko makano dari bayi atas, pasti dia bayi ko dia dengan kasih lah berdiri di bayi ko, inalu sama ni, Ia manhole o rumah ia me fale o que ia ora tão faiato ia tu só assim ole vai aí o voltar o sisi o manga o lo tato ia mas puna o fanato a tão fai uma tu ngalu e a fia uma ia vai aí e ele papel foi o no la fai men fono le a malo tapulenga tanto tu paual me o na isa atu sila i whaalau loa a tātou ofiso turisti no whaanga uma ia no whaalau loa ia e lalora ina ia whātou sina mai tangata tāwhau e te tau whilana ngā lua ia ngā ienu tanga ruenga ua e te tau ana mamahara tātou atunu ia awane i te rere lapisi o tātou lau whanua ia ranu lau awa o vaenga uma ia wa o tele o isia o nanga tanga ruenga e a ngai lawa i whaani lei o tātou una oa, o whaana tura, o whaani lei o tātou sisi o maa. Maa ngā rua whatasi maisi vaenga ma o tere maro, o a pe o na saunofu i nisi o sui ofisi lamala. E rina o le mtanga ruenga nisi vaenga, e ngā rua maisi po i vaenga ma oti. A waia o fia ai ngā ruenga, wheso tak. E o foi tu la fono ma papena, te pe foi o atina e o lo asia le tanto vai no puma. E ai foi le vai ngale ta u i ngalo tanga venga. Ia mau tino e tala fia mai fa tino le atina e i le vai nga tala fia mai. Ia awane ia fia no tua oi awane ia fia ni simo lo sio ma. Ia o fate la fai a tua fate te ngai ngalo vai no vom tua, ngalo ma tu la fono. O le mātou tū la whono e whamtua tuari le sene po le mita e tāi na ai le la au. E te whatawina. O le la au le wamatua e te whatawina. O le lai sene mo le wamatua ma au ia na o la le wamatua. A le pe mita. O le la au le na e ngā pātia mo lolo ia e tutu. Ia e fuafua foi la e tau mo fie le pe mita i lo lai sene. Ia o le winga o le whamutara. A o mai se talu sanga i le mātou ofisa ai hasi atu e hawhia ai no whonga whaasau i o le atunu o no whonga apupai o tūlanga vuile o no hawhia ai le sisi o manga i atina e mawhai ona te ena ono le hawhia o le sisi o manga o nei whaarau loa uma le tangalunga peki o le saunoa le taitai o le mātou prokalame le whea e leo ni mea fo a o mea whaamanatu tuku maola le tātou atunu o tō tele ia lea whai o whaitau tangata. Olono ia o whatuku la ia fwoi lapisi. Whatuku la ia fwoi lapisi. O le tele o pepe whana waise i tulou, o le tele fwoi nara lapisi. Awa fwoi soi fua mai loa le a mata loa o na whai lapisi. Ia pe o maenga ia whamana whai loa toi i tātou atunu. O le lapisi e leo se mea pomo fi.
Wai fai o le auina, o le fuafua o le laufanua e ave i ai, o le fuafua o watu inga la pisi pe o lena ta ua ia la pisi matatia, wai fai o le tai, o nisi o la pisi le o mai ni le tunu, e te tau ma toi whafui i le mea na mai e, ia i lana o whinga whawai ma lienga whawai ma lo lea ua a sei ni mai Samoa, e lango lango i le whinga whawai. Ia o le tatu sisi o manga, suinga o le tau, vai nga uma i o no la nei ma sa fai a nei ya uma mo ya te no su mo ta o ya 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 tam fai malu siang mo fo wina fai titia kas ka pon pa le le ma mo tua mi titia kas ka pon ya fai titia i si vai ya talo tau ai pensau se fa mo se mo fue ya long mi ri tanto no ya, pues vamos a darle una farol, vamos a estar. Ole la kita siapa sih? Ole ada pasalanga mawalunga ole tangasa yang mawa demo dia fanapis. Ole kalau. Ya, saya pui-pui sih. Ada aku ini. I tono tula fono e le fasalanga tau tupe. Ese fasalanga ole tangata tai to tasi ia mo pisinisi. Wai pisinisi wele whena ora whai whasa tula fono ala to la pisi i whaha mai tele ia ese mai raro na whasalanga mai le tangata le to tasi le fu e tia ila na pisi a marunota ni utere o matau pa it's somewhere 100 units se lau unite mo tangata i to tasi ai afe unite mo le kompania pa whena mau e tono tula fono le ono ia mai whasalanga ya ale tongia la yo no o ya pui ka ale fa pele fa yo no tongia pasara ta te lo to na te o pasara i jo ya fu ana i jo ya ala jo ya se me e so ala jo ya so mo ti mo de la foi na si e yo o jo ya fu ana e me shuo o o ma tsana e ia po kalame fatinu foi po kalame ni sa vai ma le tanga buena e attach ia ma to po kalame ya oma last 2 weeks ia ma to po kalame pa so ni